Brother, owapitamike megumbo inatu galikana? Owapumbwa okushiya tate Kalunga opo akale nangweye momukokomoko gwesiku ulyoye? Otekulombwela naye kutya ngaye inanditeela miinima afamo. Wagalikana inogalikana atisho chafaathanike. Shoka katisho chili, Yesus Kristus oye omugameni wetu. Ando okwali hayengenwa itatu livinga onkalamwenyo ngaashi tuyili. Oye atupa kehe chimwe shi tuchineni. Ngaye inolombwela nje, ondaninga iimaliwa kungaye mwene. Inandigalikana. Kayishi kungweye mwene, inokala wuna uuntsa. Owahala okutya okalunga, ewa nduno se. Ocho lela brother, Kalunga oye hetupa omagano omawanawa ageshe. Inda megumbo nga ndalata. Ondishi kutya shampa watameka okupopya mana. Ondina iilonga kombelewa. Ewa, Kalunga nekugamene. Inodhimbwa okweetela ndjeko cha shito ziko. Ewa ndikweetele, ihumbatike nawa. Meneja wetu ongwi. Yakwetu ndalata. Owaalapo nawa meneja. Onawaalapo nawa mali, londa tuye. Ondapandula chinene meneja. Ochili nawa. Lali, wahogolola ngu talandulako mokukala tseyika nawa. No meneja. Okay, mwetela ndjodala ndintale ngaye mwene. Lewa. Rino. Ye. Meneja kwale kumone indakombelewa ye. Ewa, ongaye ngu meneja. Eno, ngwagwana lero kukala omodela yo kampani yetu. Una lela shita chipula. Ashikomola chikihotula ku utenda omawiga ulipstika ngashi yakweni. Dalo kutya ngokadho nomwana otolandulako kuninga oseleba o kampani yetu. Ashikondatila kutya itatuvula okukuninga oseleba okuninga tolundulula okuzala koye. Ombili tate, ombibelo yetu lombwela mu Timoteus agotango nopolo ntiyalo katono katingo ikutya ondaala wo aakiintu ya dhiladhile nawa kombinga yomizalo dhawo. Yo yazale nguwo dhishi kutalwa, dho dhayogoka, inaya pandwa nomafufu yazalekwe oombandi dhiingoli, nomagwe taga adhima, nenge oonguwo dhina ondilo, nenge kehe shoka tashi tu etele uutsa paumwene. Ano ngawo onga omukriste ondina okulandula sho omumwate tu lombwele. Shulilamo. Ongwe ike ulimo omukriste mo kampani muno, na mali omukriste wete shi hazala. Nga nkriste. Melissa nayo omukriste umwete sheri. Nga nkriste. Uye wete shita ya monika nawa, wayo kuchaka esha kriste. Uchiketo kalambadhalo kuningithike wafongwe ike ulimo omukriste muno. Come on Rina, kaisho chini mochinene. Okakala atake koyo kukuningitha ukale uli fame. Notakala ekuhole, ino yatuka nokuumbila italo lyoye muipalao. Ninga nkwetu, oyo njira akukala uchike nanjo. Dhimbu kriste nokulandula Yesu ngotachiya ku famous. Ngo umwana. Meneja, owathata dhimbo chima chimwe mpaka. Ngaye kandisha omwana, antokwale kaishi Yesus Kristus. Oyo chipala chanje, yo kehe chimwe chanje. Atishe ndichina oche. Antokwali kepo, ngeno ngaye kandishicha. Oyo rizona ngaye ndagalulilwa ku Kalunga. Ndaningwa omuthigululi omuhogololwa asimana, ochilongo chiyapuki. Mu Titus onopolo ntiyalo katono katimulongo nanokwati, oyo kwiigandja meso omolwetu, opo etuhupithemo muuwinayi awushe, yetu yelithe, tuninge aantu yemwene yahala okulonga uuwanawa. Aantu ye yayogeka, ochigwana chiyapuki, aantu ya Kalunga ketu, etuhogolola tuninge yemwene mokati kiigwana aishe kombanda yevi. Tate Kalunga otatonatela ayeshe mboka taya longo nuudhiginini yavulike kuye. Tate Kalunga otatala aantu ya ayeshe mboka taya tula eitalo miilonga. Mbaya tokola okushumitha komeho uuyogoki kehe mpa taya iyadha yeli. Inanyanyukilwa omatango ike ngo gomokana, omayambelo gowala, nelongelo Kalunga kalina ongushu, nenge omayiyuliko mongeleka, okwaala aantu taya igandja kuye meudhililo. Shi tashi etitha okuvulika kuye, okulandula ehalo lya Kalunga. Ano shino osho kukala omukriste gwachili. Mu Exodus onopolo ntimulongo nomugoyi katono katitano kwatiwa kutya ngaashingeyi ngele otamu vulika kungaye etamu dhiginine ehangano lyandje, otandimuningi aantu yandje mwene. Evi alishe olyandje, ashike otamu kaninga ochigwana chanje chahogololwa. Mu Petrus agotango katono katitatu nopolo ntitatu kwatiwa kutya inachipumbwa okukala twiiyopaleka nomaulenga gokombanda ngaashi kombinga yomitse. Natwethe okuzala omagwe noonguwo dhuuyamba, ashike opalo lyetu nalikale lyomeni. Ano ngawo onga omulanduli gwa Yesus Kristus ondina okuvulika kewi lya Kalunga. Omukriste gwachilongo tatula miilongo mautho ga Kalunga. Rina, otofala iinima mbino kokule. Ondishi kutya wiitulamo meitalo lyoye. Mara shiko omukalo gokutambulwako. Inochiningitha chafo chimo chinene. Ouli mondjila okuninga ukale watseyika nawa. Ino kanitha omito ndjino niinima yuukriste. Ouli mondjila okukala watseyika nawa mochigwana.
Ngaantu ndayoolokako inandifa keshe gumwe, oshishopo ndikale inanditseikana chivulithe okuyona omalombwelo ga tate Kalunga. Ewi lya Kalunga olyo ndina okulandula. Ano nena kadina enge ondini kukukuthamo miilonga ngino ala kulundulula okuzala koye ulandule sho kampani taiti. Ondapandula. Ano ntu atanyini nguno ali kumbatu Kriste kombanda ontsewe. Mali na Melisa kaesha Kriste. Kaume, weya megumbo, onawanga. Ochikwache? Kala ontumba tupopye. Omolwache mwapata kuyele nena? Omolwa chike chino kukala ngaye? Ondakala evula monkampani mono ondilongo nuudhiginini. Ochikwache echa ningwapo? Nena menenja kiilongo kwa pulanje ndikala ndizala ndafa uyuni, ndandi chitindi. Okwatidhanje miilonga pokathimbo okoho. Ochili na kaume, otokalike na Kalungote kupilonga imwishwepo. Shono yeleko lyeitalo lyoye. Onde kupandula wakalo thikamu Yesus. Nyanyukwa, shashi nguuna okuvulithe ngu wakanitha. Meneja, ochike wakalako? CEO, tate goye, omweli mwa ofisa yoye ekutegelela okuzikongula. Nini? Uitulamo? Ochishwepo wendelele uye kuyo tamonika geya. Epukwando lili peni? Tangi tate shiweya. Hita, ocho tokwatelepo kampani yanje ngino toya kiilonga ethimbo kehe ndiwala. Aye tate hachongo, pape nini maime ndino kukeininga. Wainga puno kapuko kamwe. Okay. Lombwela lina toti neekombelewa yanje, netelele dokumenta adhisho ndaa kutala chinima chimwe. Tate, andidi kalombwele Meri. Ondati Rina, inandicha Meri, ondala ningile ngo chinima chimwe. Ombili tate, Rini halonge mo kampani mu. Gini, omolwache? Okwati ndio kukarosele bayo kampani, onde nti. Waninga gini? Kwekina, onde kupika wili imwe ungarule. Ewa tate. Ikwa chikembika, ochikita chuini mabiwa nama katiki mabine. Ombili tate. Kaume, oniko wili imwe. Indalo kulipa ifenyi, nde kwekina, sheke nde tati ndoku yahu, nangwe ino yako hu. Linoche, opwakala pandiwa kutate, the CEO. Aantu ye yayogeka, ochiwano chiyapuki, etuhogolola tuninge yemwene mokati kiigwana aishe kombanda yevi. Tate Kalunga tatala aantu yaeshe mboka tatula italo miilonga. Okwalo kutya ngini mata? Aantu ya Kalunga ya hogololo. Ewo ndeya. Meneja, ombili dhimina njepo. Atuvulu kukala tuli mokati kaantu ya Kalunga, ndita chiti kutya by default tuli aantu ya Kalunga. Aantu aishe mboka inalandula Yesus Kristus amochili otaya kathithwamo mongeleka. Manga Yesus ineya, manga inatya ochapwa ehololo onopolo 16 kati 17 sigo 18. Aantu mba taya monika yuki mopaife mboka toya hokwa molontseo yawo otatuka kumwa sho taya thithwamo chafo etutu lilya tali pepwapo kombepo. Shongeleka tayi kashukwa okunike engudubali kombanda yevi. Ano sho mpango yosonda tayi kathiminikilwa aantu nenge tutye ochishako chili kama tati kathiminikilwa aantu otati keeta ethitho lya shugunina ndyoka lya faathana naana nopeyo lyotango lya Kristus. Eshukashuko nenge ethitho mondika olya ningwa sho Yesus ali akwatwapo, ali awile momake gaatondiye. O-Kristus anenge Baranabasa, ano dhino odho engudubali tadhi adhikwa kombanda yevi. Yesus Kristus okwali ena yalongwa eli 12 ndee gumwe okwathithwamo. Yamwameme natwiikonakoneni, ongweye Yudasa. Iilonga onopolo yotango okatono kati 16 kati 12 no25. Aalongwa aeshe oyali yachukwa, ashike Yudas okwathithwamo. Yudas okwali ehole Kristus ashike okwali ehole iimaliwa chivulithe. Pita naye okwali ehole Yesus Kristus ashike ye inathithwamo. Shaashi okwakuga ku Yesus neitedhululo. Ano natwiilongeni onkalamwenyo ya Yudas opo twaninge nyepuko yafa lya Yudas. Shaashi ongeleka oyina okukakamithwa, ano kuchukwa, no Yudas oyena okuthithwamo. Ompango opita otaya lilikomwa opo yadhiminepo yo yiitedhulule. Natwiikonakoneni aamwameme, okuhola kwiimaliwa okwetameko lyuulunda awushe. Ngaashi lyali pethimbo lyombibeli, eshukashuko nethithomo olya ningwa uule woomvula 3 inali tameka nando pethimbo lyomushigakano, ocho otati kakala pomasiku gashugunina. Eshukashuko nethithomo olya tamekwa nale. Aantu oyendji mopaife ngino otaya gumo mongeleka, nando yeli mopalutu pambepo yathithwamo. Akiihololamo ike puuyelele shepulo tali keya kuyo kutya oBaranabasa nenge oYesus, ompango yepangelo nenge ompango yombimbeli, iinima yuuyuni nenge iinima ya Kalunga. Nandikupule, aantu yangapi wali uchi yalandula Yesus ndee paife oyeli peni? Ngwe omukriste uli ngini? Inokala wafa mbo taya tumbula Yesus Kristus ndee Yesus Kristus keli muwo. Uva kweyi lya Kalunga.
vulika kulyo landula ipango ye noyo tekuyambeke. Tangi sho wataloka video ha ino dhimba okusubscribe, okulikinga nokusharinga. Tate Kalunga nekuyambeke. Dhimbulukwa Yesu okukuhole.